izina rirarondegwa kabisa ashaka izina ashaka filime kironka abantu ambe urazi ko filime ishobora gusuhuka babonye mujya mutama cyangwa bakabona mujya mukoga bashobora kuvuga ati bya bintu byo bubeshi batubeshe ntibashobore no kugira aba gushika n'abantu bavuga ati abatama batumari abana abandi bakavuga ati bana ubabatama nibo bagezweho cinace niyandikira mbere ku statiti turondera amahera harabari n'ivyo menshi baguye mani bari hit sana ahubwo tegura kazoza kandi usanga ari mbere yagiye ku kibuga c'indege ujya mutama kwere ukuntu yatambuka cyane mbango yitwa Bitege yego uravyumva ujya mutama ntarimwo muri iyo movie kandi abantu bariko baridoga ati kubera iki uwo mutama atari muri movie hari n'abantu bo hanze bidoze ati twebwe aba diaspora bariko baradufatana twebwe bariko badufata fo kwa ducafuza kwe costume ujya mugabo yarayambara ukamengo yamumitse wa mu diaspora kwe